今日我林翠絲，即係林可如呢。今日香港時間西歷2024年5月22日。而家我喺香港元朗聖伯多祿聖保祿堂嘅基督嘅基督嘅聖體面前，對香港嘅 YouTube channel 世界鬼故事嘅男主持梁思浩先生作出首先我自行單方面作出分順路連繫婚姻嘅承諾。我唔好個細詞。因為我啲機俾人審查晒呢，我上網揾唔到，而家靠我個腦記得。舞蹈班點教我點樣講？梁思浩先生，我林可如願意以你對待你像對待我嘅丈夫一樣。我願意按照天主聖父、聖子耶穌、聖神嘅心意，同你盡快發生婚前性行為，嚟開始我哋嘅同居關係，為着世界和平嘅緣故。我會待你像對待我嘅丈夫一樣。個誓詞好似係我願意終身無論疾病困苦，仲有疾病困苦，逼迫，可唔可以試標數？我唔記得個誓詞係乜嘢啊！疾病困苦，仲有乜嘢？咩富貴貧賤，都尊重你，愛慕你。仲有乜嘢？我唔係好記得。願主垂鑒我嘅意願。我唔係好記得個誓詞係點樣啦，試標數啦。仲有乜嘢咧？我仲講咗啲咩？
聖子耶穌，求你祝福我哋可以奉行你嘅旨意，做好嗰兩件共同嘅任務。第一係將非科學思想誘導無條件平均分施全世界。第二係將科學同埋非科學嗰埲柏林圍牆破損，最終目的係要轉穿窿，係啦。求你幫助我哋，直至死都唔好忘記呢個初心。並為著達到呢兩個目的，可以勇敢殉道，係啦。我們的天父，願你的名受顯揚，願你的國來臨，願你的旨意奉行在人間，如同在天上。求你今天賞給我們日用的食糧，求你寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人一樣。不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於兇惡亞曼。萬福瑪利亞，你充滿善寵，主你同在，你在婦女中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。天主聖母瑪利亞，求你現在和我們臨終時，為我們罪人祈求天主。亞曼。願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。亞曼。In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credo in Deum Patrum omnipotentem, Creatorum Caeli et Terrae, et in Jesum Christum, Filium et Unicum Dominum nostrum, qui conceptu ad Spiritus Sancto, nato ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad infero, tertia die resurrexit ad mortuis, ascendit ad caelo, sedit ad dexteram Dei Patri omnipotentis, inter venturos adjudicare vivo et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, calis resurrectionem, vitae aeternam. Amen. Pater noster, qui es in caelo, sanctificetur. 咁樣先，唔好嘈到嗰位女士，個咪度。Pater noster, qui es in caelo, sanctificetur nomen tuum, et venia filum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Domini Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ali inferiori, pertub in caelum omnes animas, praesertim asque misericordiae Tui messime indigent. Amen. Ave Maria, Ave Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exaus Filii Hevae, a te suspiramus gementes et flentes in lacrima marum vale, et a ago evocata nostra.
以諾圖沃misericordia socorros et los converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post externium ostende. O Clemen, o Dulci Virgo Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amen. O Clemen, o Pia, o Dulci Virgo Maria. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen.